lecher dony alo loring lom mangolbar togung gamle pori chosi ajing buga bon look at Acts of the Apostle chapter 11 verses 19 to 26. Huku dony alo atalo Stephen ni mengrinyi ajing bu tunglunga busulaila ado be kayula Poinisia la Cyprus la Antioch be kas katernya kune I surga gamcharam ni mangam kayutola jiu rokoam gyotam pane habam abdi Cyprus la Sirin guluke Antioch be habu kegune Philo jisuge lelo Helentis tunglungam gyotam pane hoge Philoge alake bulu lagbe rebam pane hoge mangjing bunge koi kube Philo gobe tu pakune suku pugu lelo Jerusalem ge gerja alo hangtam pane hoge Barnabas ni Antioch be bulu pau pane muge angchiri ho isurga aila chiam kapa pane hoge mu hingpu pane hoge Philo ni mangjing hagapla doto habe buluam damra pane Heni lokam mu ni albu aku gunepa hoge manginge la darak hulunge chenyum pane hoge koi ku niam Philo gube hapang pakune hebela Tarsus be Saul ni maker tabe Barnabas ang pane hoge muam kapah rikuni Antioch be muam bola angge pakune anyang nyangu bongpang be gerja niam bulu karak pane hoge koi maglang ku guni tamsar pane hoge Antioch alo pa ajing bu tunglungam Christian hala guktuk jo pane